Mama usika sa papuna. Bu adi haberi Evet, gerisi hepsi aynı. Tamam, teşekkür ederim. Pa evo ovako, se vidite ovo je sad? Ne. Ne. Gdje idemo? Ovo. Gdje idemo? Ona acı pale. Ne, Bozulom onda. U Pale. Jeste spremni? Arkana vidi mi Jeste spremni? jesi spremam. Jesu vi? Jutro smo ustali, u stvari oni su ustali tako uzbuđeni. Jutro su ustali tako uzbuđeni, Mert je ustao brzo i ja sam mislila da ga nešto boli. Kaže, mama, izgleda da smo zakasnili. A Kalina je ustala zajedno s mamom u zoru. Nismo zakasnili. Idemo Pale. na Pale. 15 dakika çıkmaz. Jesi ti sretan? Da. Jel, Sonik? Da. Baš ti je dobra frizura ta nova. Dopada mi se. Znaš? 40 orada oluruz diye ama ne? Ja, pa ti... A i tvoja je super, istiplala sinoć pletenice, pa ti tako kovačava kosa. Mama je stavljala isto traku. Htjela sam vam jutros pokazat traku, međutim, pola kose mi je ispala jer sam nekako baš onako nemirno spavala, tako da i traka mi je... Čita. Çita biliyor musun ne demek? Čita? Çita. Sen biliyor musun? Bilmem. Çita en büyük bir kedi. I Herkesi recite mi, koruyor. da li će nas ovaj put čekat pilot? Da. 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 Ovaj put nije bezobrazni pilot. Aha. Neće otići. Pa jesi siguran? Da. Ako ode, šta ćemo? Ako odeš, šta ćemo? Pa šta ćemo, šta da radimo ako ode? Ako ode, mi ćemo ga razbiti. Šta ti kažeš, Nino? Ako ode, mi ćemo sa igricom baš igricom. Ako želiš, ja mogu sa rogom da ga udarim po guzicu. Oj, pa to je ružno. Sa rogom kao Sonic, ali to misliš? Sonic život. Malo kasnimo, malo smo kasno izašli iz kuće. Mama, vid ovako. Pa Metin izigrava Schumachera. I dance, dance, dance with my hands. Abi, mi se pokvari. Nije, vidite, stojite rukiće. Stižemo. Znate ko nas čeka na aerodromu? Danas moja Rominčica leti i njena Naja. Danas ćemo da se družimo malo na gejtu, a možda i u avionu ako nam bude avion prazan da sjedimo dok želimo. I brzo će nam onda proći let. Hoćeš se družiti sa Najom? Da, mala slatka djevojčica, ona je mlađa od vas, ima 3 godine samo. Šta? Ćao Verkane! Sen de git bagaj ile, ajde! Ben de Sen de mi gideceksin? Ne? Yok işlem halinde. Bak polis amca bak. Gördün mü? Bak burada bak. Polis amcası selam veriyor. Merhaba. Bak. Merhaba. Ljubav, mama je kupila već to. Oj, pardon. Mert! Pardon, sorry. Čekajte tu. Hajde! Ja sam uvalila Rominčici svu djecu i došla sam da nam uzmem kaficu.
Glow, kakav glow, dođi. Znači, Pa gdje si Romi? gdje si JJ, jedva preživ smo. Ja, da vi vidite sad scenu na pokretnim stepenicama. Znači, žena sa jedno 5 kesa u ruci meni kaže, drži djecu, a ja sa koferom i kesom. Znači... Još ide neka žena iza mene, ja vučem jaknu i ona meni kao da mi pomogne. Kao, gospođa, ispala vam je jaka, neko gospođa, ja se izvinjam, imam samo 2 ruke. Još je napada, još ono Pa hvala. stvarno, znači, sa toddlerom, mislim, sa djecom ovog uzrasta. Putovanja. Ja ne znam kako se toddler kaže na našem jeziku. Pa ne znam. Ustalio se toddler. Pa jest. Nešto, nestašna Ovi dječica do od 4-5 3-4 godina, znaš, što ne možeš još s njima baš da se dogovoriš. mnogo stvari. Ajde, dobri su ovi naši, sarađuju, mogu reći, uvalili smo im lizalice, nema ih. Pa sarađuju sa ucjenom, dobiješ lizalo i dobiješ čokoladicu, dobiješ stvari koje ne dobiješ normalno. Kažem ja Jeleni, rekao, Dođi ti na Glow ovdje, dođi. najgore neprijatelji. Ne bih poželjela solo putovanje s djecom. Znaš kad sam Ali kad ja smo uvijek osjećane, ova naša 2 biznismena nikad ne mogu u isto vrijeme kad Kako? i mi. Ako hoćemo koji dan duže kući, to ti je to. Idi, prti, dijete sve živi. 4 kofera i 2 djeteta. Da, I isto. ručni prtljag. Ja 1 dijete i 4 kofera. Evo, znaš šta? Žene mogu sve. Mame mogu sve. Evo, djeca na evo broju. snimamo. Evo snimamo. Ajde, živjela ti meni. Hoćeš ti malo na balkon? Hoću. Hajde, Hoću. ostavi ih meni. Ako ti gicne kosu, aj, ti ga ne podama. Odmah. Cep telefonları uçuş modunda kullanılabilir. Şimdi lütfen cep To ćemo telefonlarınızı naručiti sad kad uçuş moduna poletimo. alıp cebinizde Merto isti svoj tata Meti, nismo ni sjeli u avion, on naručio hranu. Razmišlja šta će jesti iz menija. Sat i 35 minuta. Evo sad gledam kako vrijeme brzo leti. Znači počeli su letiti zajedno s nama, jel, kad su imali 3 mjeseca i kad smo morali 1000 stvari i borte i kolica i koje cimanje. Evo sad fino za rukicu, sjede sa strane. Ne idemo još brzo. A čekaj tamo. Evo, nismo ni poletili i jedno i drugo kažu da su gladni. Lijepo ručkala. Ko nas čeka sad na aerodromu? Baba Nada, Nije, Ujo Mladen čeka. Ujo Mladen, a baba Nada ide da samo čeka. A tetka Ceca? A čeka. A Noa? E sad smo došli, vidite sad. Ovako? Ovako, stani. Evo ga, Ne vidi se ništa. To su oblanci. došli smo. Vidite. Mama, meni se sviđa što sam ja letio. Dobro. Mame u akciji. Čekamo još kofer. Sine, ti ćeš morat ovaj kofer da guraš, pošto mama ga ne može staviti u kolica. Može? Jesi ti jak da guraš? Ti, Kalina, možeš taj? Okej.
Si ti policija? Jesi li? Si policija? Evo policija. Ljubav moja. Modele. Snimamo se samo do struka. Dole unene pate. Pa sjeko, dobar dan. Moja najvoljenija sjeka, to jest jedna jedina. Nema drugi. Jesi nas požalila? Da. Eto, došli smo. Moraš i ti da budeš dio mog vlogmasa. Obaramo ovo. Pošto mi bježiš kući, a vidimo se onda za vikend.